ជ្រូកនេះចេញជ្រូករបស់យើងមាន2យើងមានគ្រឿងការីរបស់យើងរ៉ូឌីស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងទឹកត្រីជ្រូកសមរបស់យើងអស់ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមយកជើងជ្រូកទៅលាងឲ្យស្អាតសិនបន្ទាប់មកយើងយកទៅស្ងោរសិនបានយើងបំពងតាមក្រោយឥឡូវយើងជ្រូករបស់យើងមកលាងឲ្យស្អាតហើយនេះទៅស្គូម្នាក់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកកាត់ភ្លើងដាក់ស្ងោរសិនឥឡូវចាប់ផ្ដើមដងគ្រឿងដាក់ចូលបានគាត់ត្រីមុនឥឡូវគ្រឿងរបស់យើងបានដំហើយចូលដាក់រ៉ូឌីចូលស្ករសអំបិលប៊ីចេងឥឡូវយើងដាក់ស្ងោរសិនចេញជ្រូករបស់យើងឥឡូវបានឆ្អិនខ្លះហើយយើងយកផ្ដើមយកវាទៅបំពងម្ដងឥឡូវជើងជ្រូករបស់យើងបានបំពងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើជាលក់ម្ដងឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងចូលខ្លះ
ไตรให้มันเต้นเนี่ยแต่แล้วยังmới thành chu chân sánh mình lùm cho mình ạ con này cùi rồi anh nói cho anh được bao giờ wow thường thường dân cream là o mình tên nhỉ lời bán cho anh nói những lời cá tính lụa cho nó wow rồi lấy chân trên bồng bông mà chân bánh cho anh được đo lấy ní không mà chui mình tên nè ta lo chụp đo nhau tặng ác ní á mình tên ạ cùi chai là mình tên nè tôi chụp bây giờ làm chiết